соҳаи маориф واقعا هم امروزها جامعه جهانی توجه به‌واسطه خود را نسبت کسبیت آموزگاری به نهایت خوب براه مانده ایستاده است و درک نموده ایستاده است که به آموزگار به مربی معتبر نتوان شدن. هر یک شخص باید در نوبت اول آموزگاری خوب داشته باشد، مربی خوب داشته باشد تا اینکه به قله‌های مراد خویش برسد. واقعا هم امروز در برابر به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساحه معارف را یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک و ساحه‌های میشمارند که در مد اول سیاست پیش گرفته حکومت مملکت قرار دارد و امروزها توجه به واسطه حکومت مملکت نسبت کسبیت آموزگار، نسبت ساحه معارف، نسبت فعالیت آموزگار خوب براه مانده شده است و باید یک چیز را ما قید نماییم که توجه به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای محبوب کشورمان محترم امامعلی رحمان نسبت آموزگار به نهایت زیاد شده ایستاده است. پرزیدنت محبوب کشورمان ضرورت قانونی را که نسبت بلند برداشتن مقام آموزگار یعنی به میان گذاشت که این یکی از هدفها، این یکی از اقدامهای نجیب نوبتی پیشوای محبوب کشورمان می باشد که نسبت کسبیت آموزگار اهمیت خاصی داده است و چنین غمخواری ها است، چنین دستگیری ها است که امروز دولت ما بیش از پیش رفته ایستاده است و در عرصه بین المللی موفق گردیده ایستاده است و خیلی که ما و شما میدانیم که امروز خوانندگان مؤسسات تعلیمی شهر دوشنبه و عموما جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی علاقه مقام منزلت جمهوری ما رو بلند برداشته ایستاده است. ببینید که وقتی یک خواننده در آزمون بین المللی سزاوار جای افتخاری میگردد البته سرود ملی آن دولت صدا میدهد یا اینکه نام آن دولت در بین دولت های جهان گرفته می شود که این از آن شهادت میدهد که افتخارمندی هر یک خواننده و هر یک آموزگار و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان رو در آنجا بیان می نماید. وقتی سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد یا اینکه پرچم دولتی پرافشان میگردد هر یک افتخار است که سال تا سال قدر و منزلت آموزگار از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بالا می رود. سال تا سال افزون می گردد قدر و منزلت آموزگار. پیشه آموزگاری پیشه است که برای جامعه یک فایده بزرگ دارد چون که
ду рисолата омӯзгор ду рисолатро иҷро мекунад. Яки таълим, дигар тарбия, ки ҳарду ин мафҳум аз ҳамдигар ҷудо нестанд. ҳарду ин мафҳум бе якдигар буда наметавонад. Аз ин лиҳоз пешаи омӯзгор як пешаи бузург аст, ки барои таълиму тарбияи насли наврас саҳми арзанда мегузорад ва замони омӯзгор бо ифтихор, мақсад омӯзгор гуфта метавонад худашро, ки барои давлати азимон ва ватани маҳбубамон як шахси шоистаи замон тарбия карда тавонад. имрӯз ҷиҳати омода намудани мутахассисони касбӣ дар самти фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, барои соҳиби илм гардидани наврасону ҷавонон шароити мусоиди таълимӣ низ муҳайё шудааст. бо қарори муҳтарам раиси шаҳри душанбе Рустами Эмомалӣ дар муассисаҳои таълимии пойтахт барномаи электронии дониш роҳандозӣ гардидааст, ки аз ҷумла муассисаи мо ҳам аз ин истисно нест. робитаи омӯзгори муассисаи таълимӣ дуруст баро монда шавад, зеро дар замоне ки омӯзгор баҳоро мегузорад, аллакай волидайн аз баҳо, аз пешрафт, аз мақсад муваффиқиятҳо ё дарсҳои фарзандаш воқиф мегардад ва имкониятҳои хуби ҳамин барнома, яъне барномаи электронии дониш имконият медиҳад, ки хоб вақте хонандаҳо вориди муассисаи таълимӣ мешаванд, аллакай волидайн аз ин хабардор мешавад. вақте хонанда аз баъди анҷоми дарсҳо берун меравад, низ ба хонанда паёмак меояд, ки фарзандашон аз дарс, яъне назорати фарзанд аз ҷониби волидайн дар муассиса ба воситаи барномаи электронии дониш ва ҳамкории судман низ дар ин самт ба роҳ монда шудааст. фаъолияти имрӯзаи омӯзгорон дар асоси барномаҳое ки аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод мегардад ба роҳ монда шуда, албатта дар муассисаҳои таълимие ки имрӯз дар оғози соли хониш мо мушоҳида карда истодаем, нақшаҳои кории солонаи худро омода намуданд ва дар асоси нақшаҳои кории солона ҳар як омӯзгор фаъолияти худро ба роҳ мемонад ва ҳамзамон он нақшаҳои тақвимӣ ва яксоатае ки бо имзо ва муҳри муассисаи таълимӣ, яъне роҳбари муассисаи таълимӣ тасдиқ мегардад, дар асоси он яъне ба роҳ мемонанд ва фаъолияти омӯзгор албатта тибқи нақшаҳои тасдиқ гардида ба роҳ монда шудааст. ва як чизро бояд қайд намоем, ки дар баробари он нақшачорабиниҳо, дар баробари он қарору санадҳои меъёрию ҳуқуқие ки омӯзгор фаъолият менамояд, бояд омӯзгорон хуб донанд, ки новобаста аз оне ки мо дигар нақшаҳоро ба роҳ мемонем, бояд маҳорати баланди касбӣ дошта бошем. як маҳорати дар ҷое мегӯянд, ки бояд ҳар як омӯзгор дар навбати дигар актёр бошад, бояд хонандаро ба худ ҷалб карда тавонад. вақте омӯзгор хонандаро ба худ ҷалб менамояд, таваҷҷӯҳи хонанда нисбати омӯзгор зиёд мегардад ва ҳар як унсурҳо, ҳар як усуле ки масалан имрӯз аз ҷониби омӯзгор нақшофарӣ карда мешавад ё ин ки нишон дода мешавад, дар зеҳни хонанда нақш мебандад ва хонанда вақте ба хона меравад ё ин ки дар фаъолияти минбаъдаи худ аз он истифода мебарад. аз ин хотир даъват ба амал меорем, ки ҳар як омӯзгор бояд дар навбати аввал худ қазоваткунандаи ана ҳамун фаъолияти кории худ бошад, фаъолияти худро таҳлил намояд, кани дар кадом сатҳ фаъолият намуда истодааст. гарчанде ки имрӯз дастгириҳои бевоситаи ҳукумати мамлакат бахусус пешвои маҳбуби кишварамон нисбати баланд бардоштани мақоми омӯзгор имрӯз дар ҷомеа ба роҳ монда шудааст, бояд омӯзгорон низ дар навбати дигар донанд, ки мақому манзалат, ҳурмату эҳтироми онҳо дар дасти худи онҳо аст. баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ
شاگردایی داریم که در 4 آزمونی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تأسیس داده شدن، شاگردای ما اشتراک دارند و باعث خرسندی آور است که افتخار هم داریم که شاگردای ما الکی 4 نفر دور شهری آزمون را با موفقیت پس سر کردن، غالب شدن و برای دور جمهوریوی تیاری دادند. غالبان آزمون هایی که در دور جمهوریوی در آزمون های بین المللی عموما آن آموزگارانی که شاگردانشان در آزمون های جمهوریوی بین المللی سزاوار جای های افتخاری میگردند، یا که بینید آزمون هایی که امروز با دستگیری به واسطه پیشوای محبوب کشورمون یعنی فروغ صبح دانای کتاب است، علم، فروغ معرفت و دیگر تاجیکستان وطنی عزیز من و دیگر آزمون هایی که امروز از جانب حکومت مملکت پیشنهاد میگردد در شهر دوشنبه با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی البته قرارهای دخلدار قبول میگردد و در سطح بلند این آزمون ها برگزار میگردد و حتی نازکی های دیگری را ما باید قید نماییم که خوانندگانی که در آزمون ها سزاوار جایهای افتخاری میگردند آموزگاران آنها با مکافات پولی های تحفه می نمایند و چنین دستگیری ها، چنین امکانیت ها به آموزگار شهر دوشنبه، به آموزگارانی که امروز فعالیت می نمایند یعنی یک تکان جدی می دهد. وقتی که آموزگار دستگیری می یابد البته فعالیت خود را جانانه می نماید و نسبت به کسب خود نظری نیک می نماید. امروز در تمام مؤسسات در پرتو سیاست‌های خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرایط‌های خوبی برای آموزگاران مهیا کرده شده است. در دانشگاه و دانشکده و حتی مکتب‌های میانه از جمله مجهزانیدن صنفخانه‌های درسی، اودیتوریاها و صنفخانه‌های لابراتوری از نگاه اقتصادی باشد چه خیلی که به همگان معلوم است در پیام آخران از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بلند برداشتن مزد معاش کارمندان در حجم 40% زیاد کردن، این یکی از امکانیت‌ها، یکی از دستگیری‌های به سابقه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت میباشد که فکر می‌کنم برای شخصان آموزگاران این یک دستگیری و موتیواسیون خوبی راهبری. برای زیاد نمودن شوق و هوس خواننده آموزگار باید کوشش زحمتی زیاد داشته باشد، از جمله در درس ها فعالیت خوب نشان دهد. مهارت خوبی آموزگاری را باید به خوانندگان نشان داده تواند که در داخل درس از اصول های اینتراکتیوی از جمله آموزگاران مؤسسه در درس ها از اصول های فعال تعلیم از جمله اینتراکتیوی و در همه صنفخانه های ما که تخته الکترونی نصب شده است از روی تخته الکترونی پر از ایونیت های استفاده برده می شود. از مواد ایلوگی هم آموزگاران ما استفاده میکنند که برای جلب خوانندگان به فن و زیاد نمودن شوق و هوس آنها
таъсири мусбат мерасонад. яке аз нозукиҳои касби омӯзгорӣ дар он аст ки омӯзгор ҳаққи хато карданро надорад, чунки дар дастгоҳи кории омӯзгор инсон тарбият меёбад ва насли оянда ки минбаъд ҷавобгӯи миллату давлату халқият аст, аз то кадом дараҷа кадр ё ин ки мутахассис бар аъло шуданаш аз худи омӯзгор вобастагии зич дорад. барои беҳтар ҷалб намудани насли наврас имрӯз аввал бояд ки омӯзгорони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб карда шаванд, омӯзгороне ки ақаллан 2-3 забони хориҷиро донанд, технологияи инноватсионӣ, технологияи муосирро донанд ва қобилияти хуби дарсгузарӣ аз илмҳои замонавӣ бархурдор бошанд. фикр мекунам барои донишҷӯам ин як мотиватсияи хуб мешавад. агар донишҷӯ дарк кунад ки устодаш ё омӯзгораш шахси донишманд аст, аз илмҳо бархурдор аст, вай хоҳад нахоҳад ҷозибае ҳаст ки донишҷӯра ё мактаббачара ба донишгоҳ ё мактаби миёна ҷалб мекунад. нисбати омӯзгорон ғамхориҳои зиёде ҳукумати мамлакат ба роҳ монда шудааст ва дар қарорқонунҳое ки қабул гардидааст имтиёзҳои зиёде ба роҳ монда шудааст ва яке аз масъалаҳое ки дар шаҳри душанбе тури солҳои охир ба роҳ монда шудааст ин баланд бардоштани касбияти омӯзгор ва ташкилу баргузор намудани курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар шаҳри душанбе ба роҳ монда шудааст ки дар донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар шаҳри душанбе ҳамасола нақша чорабиниҳо ба роҳ монда мешавад ва он омӯзгороне ки масалан нав кор ҳастанд, нав қалам ҳастанд ё ин ки нав ба фаъолият шурӯъ карданд ё ин ки тибқи дурнамои муассисаи таълимӣ муҳлати аз курси баландбардории ихтисос, яъне аз курси такмили ихтисос бояд гузаранд, пешниҳод мегарданд ва дар донишкада омӯзгорони ботаҷриба нисбати фаъолияти онҳо корбарӣ менамоянд ва таҷрибаи хешро баҳри омӯзгорони ҷавон ва кормандони соҳаи маориф меомӯзонанд ва дар асоси он сертификатҳои махсус мегиранд ва курсҳои такмили ихтисос барои омӯзгороне ки нав ба фаъолият шурӯъ менамоянд як такони ҷиддӣ мебахшад ва меомӯзонад ки омӯзгор бояд кадом равишҳоро дар рафти дарс истифода барад ва чунин иқдом, чунин дастгириҳо ман фикр мекунам ки ин бениҳоят дар як вақти зарурӣ ҳаст ва ҳатмӣ аст. бояд ҳар як омӯзгор гарчанде ки дониши хуб дорад, гарчанде ки зеҳни хуб дорад, бояд аз таҷрибаи омӯзгорон баҳраманд гарданд. аз ин рӯ шоири бузургам қайд менамояд ки биравзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.